Ngisacela ukubengelela engumangutubana sangoma esibulonye ezinye esibula amathambo phatho khubalo sandla sensimbi. Ngizocela la ukuthi nginifundise la nina abantu enihambayo nezinyangeni niyofuna ini usizo noma ezangomeni. Kunemithi othi moyilanda enyangeni le mithi kufanele ukuthi uyikhokhele njengoba injalo ungayikweleti ukuze wena ikusebenzele. 1 umuthi woqina. 2 umuthi wedlozi odingela ini idlozi lakho noma idlozi lakini. Leyo mithi ayikweletwa. 1 idlozi alizwani nento wena ozoyikweleta kwelinye idlozi ngoba wena lakho idlozi liyacindezeleka malicindezeleka lithe lakho idlozi malifuna ukukhuphuka ngalezi zinto wena uyithathe kulomuntu noma uyithathe ngesikweletu mase lethi idlozi la lo muntu no wena wazi ukuthi wena uphakame noma wena uthola imali endlula lo muntu lo owakwenzela lento ngoba wena uyamkweleta. Izona ke izinto ezibalekile lezi engifisa unifundisa zona namhlanje. Kunemithi engakweletwa. Imithi yokuqina mawuthi hayi ngisacela ungiqinisa ngizokukhokhela makuphela inyanga. Lo muntu uzofuna ukusebenzela. Ngoba lo muntu oqina lo unedlozi phakathi la lowo muntu nedlozi lakho. Mase lo muntu uyasebenza phezulu kwakho. Ngiphinde ke ngithi ke lo muntu wedlozi ikhona imithi yedlozi uzothola ukuthi wena kufanele ugeze idlozi ukhandelwe imithi noma ukhandelwe igobongo noma ukhandelweni. Leyo mithi musu uyikweleta. Beka imali uhambe ufike uthole leyo mithi ngoba ngeke uze ukusebenzele lowo muthi. Yabo. Ngoba uzothi wena uyawuthatha uthi wena hayi ngisafisa mina idlozi lami ligezeke. Ngisacela ukubekisa la. Uzothola ukuthi wena ke usugezekile usuright ke usuyasebenza. Uma ngena abantu kuwe mhlawumbe kuloya muntu abangeni. Mase lithi idlozi la loya muntu hayibo. Wena labantu labo bafakayo yithi esigezile. Yabo? Futhi wena uyasikoleta. Yabo inkomo yethu wawe ikhiphanga. Ubone beshintsha abantu beyongena kulowe bathathwa idlozi lakho wena okweledile. Yikho ke ngithi ke lokho kuyisifundo nikwazi